Lijepi pozdrav kolegice i kolege iznajmljivači, svi koji radimo ovaj posao i koji ga stvarno sa srcem i dušom radimo, i mi smo upravo taj turizam u Hrvatskoj u većim dijelom slučaja. Naravno, različiti su razlozi zašto smo se time počeli baviti, zašto se bavimo, ali to je naša stvarno osobna stvar. Ovaj zakon jednostavno nas ne da osiromašuje, on nas pljačka. Ja i moja obitelj se bavimo 10 godina skoro iznajmljivanjem. Prošli smo jednim dijelom i različite lokacije, ali evo zadnjih godina imamo kuću za odmor u Istri. A to je ona stvar što, evo, i hoće reći županije, pa morate biti u određenoj županiji. Nismo mi krivi što u krugu od 50 km odnosno je druga županija. Granice dviju županija između Primorsko-goranske i Istarske županije. Znači, nas bi se sa 6 kreveta s tom kućom za odmor svrstalo u rentijere, naravno. A ono što je bila želja u biti mene kad sam to išao, znači uz pomoć svojih roditelja kupiti i 3 kredita dignu da se uopće to može staviti u funkciju, koje ću sigurno plaćati do 60. godine minimalno. Nije bila cilj iskreno samo zarade i produkcije, jer naravno da uvijek gledamo da smo konkurentni s cijenom, da gostima budemo na raspolaganju i da im poslužimo, a znači upravo ko domaćini jesmo. Bez obzira na putovanje od nekih 40 minuta, svi troje to zdušno radimo, dočekujemo goste, ispraćamo i kupujemo im namirnice, pišemo im znači upute, vodimo ih što god treba. Stvarno to radimo i ko domaćini smo prisutni. Znači, nije to samo uđi u kuću, izađi. Nikad u 10 godina koliko iznajmljujemo nisam imao self check-in, eto. Zašto je to napravljeno? Znači, moji roditelji koji sad idu u mirovinu, pa oni su si htjeli osigurati da malo umirovljeničke dane prođu bolje i da i u tom kraju koji nam je vrlo poznat, drag, da i uživaju te umirovljeničke dane. Tako da, osim toga, ta kuća za odmor, nakon toga se ona koristi za nas osobno, tako da, eto, stalno smo prisutni u biti u toj zajednici, komunikacija s ljudima. Da ne kažem da plaćamo majstore, popravke, sav repromaterijal i bilo što treba za te goste. Iskreno, mene prvotno što me povrijedilo, a to su lokalna vlast koja je već u lokalnim glasilima dala jednostavno jedan dio svog osobnog osvrta na nas iznajmljivače, pogotovo krenula je na iznajmljivače s kućama za odmor, gledajući na to ko da imamo svi luksuzne vile. E pa nismo svi ministar Glavina koji ima luksuznu vilu, ipak su ovo o čemu ja pričam, to je prosječna kuća za odmor, iznajmljuje se ko kuća za odmor, nije reklamirana ko vila i s tim ima i tako primjerenu cijenu. Dajem punu podršku inicijativi i također jako sam šokiran što se želi napraviti našim kolegama koji imaju stanove. Naime, mi nismo odgovorni za nikakvo nepriuštivo stanovanje i s time se to neće riješiti. Porez na nekretnine. Plaćali smo ga pri kupnji nekretnine, plaćali smo ga pri izgradnji nekretnine. Znači, govorimo o svojoj nekretnini koja je legalna, koja je upisana, ko takva u svojim punim gabaritima, koja ima
rješenje o iznajmljivanju. Znači, tu su karte otvorene i tu nema nikakvog, nekakvog rada na crno. O kome sam i svjedok, jer okolo mene je puno stranaca koji ima kuće, gdje se ne samo po ljeti, tokom cijele godine se odvoze auti, ko boravi, što boravi, vidim razliku. Vidim, pošto sam često tamo, da to nisu ista lica, znači njima se ništa ne može, niti će se njima išta moći. Jako sam razočaran jer u biti govorit ću na svojem osobnom iskustvu. Znači, država Republika Hrvatska sa ovim zakonima, poreznim zakonima i zakonima o iznajmljivanju jednostavno pa što želi mojim roditeljima oduzeti dostojanstvenu mirovinu. Evo, ono što mi zaradimo, u biti, to ide na kredite i ide na ulaganje. Znači, svake godine nešto. Kupi, promijeni, poboljšaj svoju nekretninu da budemo konkurentni na tržištu. Jer u biti to tržište diktira. Da bi bio konkurentan, da bi bio popunjen, to tržište konkurira. Ono što je za taj središnji dio, istočni dio Istre, a to je glavna istina koju niko ne želi reći, a svi to znamo koji tamo iznajmljujemo, da u biti je negdje popunjenost maksimalno 90 dana, to vam je u najboljem slučaju 80 dana. Znači, s tom nekakvom zaradom krpamo svoj kućni budžet. Evo, odlaskom mojih roditelja u mirovinu, krpat će se oni s tim, mislim krpat, da mogu dostojanstveno